my channel. Welcome back to another mukbang. Ngasi to mapanda mukbang to kina to bane. Ako'y do ngasi do ay mani ko mapanda thokle. Kano da kay Korean gi Ramyun ki kayon ba restaurant gi type to ba cafe gi type to ba amalay ko Green Park South Delhi da. Adu da chatlu sena khuni do sida adu da chatli adu gi cafe manung du da mukbang tawrake yam na isai nung sai adagi mi yam lang ga di makhon yaw ba ya ga da ro di khangde do ga su ai ya na ba tawrake du ko mukbang tawra ga adumai ya dra ga na kamai na haw bong khot da ya dum voice over so hairake ado ko hajik lambi da chatli ngahatang wa le yaw do re ado yaw ra ga mu la ke maya ko yaure hajik ta yaure do kumaga wallet kumaga manung ulo nai manung ulo ke mo is Green Park ki metro station ki gate number kya no hongde do gate number kya no ngai yeng ke horen adu gi nakan ne ba market ma sam lai ba adu dan ulo ke silai Mr. K Korean Ramyun. Jadi, manung changage, manung changbola kya pajama le mus. Where do you want to sit? We have to sit here. Do you want to sit this? Yeah. Do you want to sit this side? Facing the mirror? Yeah. Everywhere there's mirror. Mogi sitting jam. I don't know how to say it. You keep it in the purse. We'll order now. Tteokbokki with veg. Momo tteokbokki with boiled egg. Tteokbokki with veg momo. I don't want to have boiled egg. Or Yeah, fish cake, udon soup. This is noodle soup. Or you want to have this? is it oily? I'm feeling very hot. This is the menu. Yeah, Meitei. Veg है ना? Why veg? Something together. The other one is Generally, out of free of bond or a notice period along. One like is something a company could do, which is, I think, completely like the lesser amount of that. Bonds to send around 4-5 lakhs per annum. भैया There's no seating space, but I love it. It's like rotation, 23 seats are here. It's a first try. And just no hours after it. पूरे दिन Momo is still spinning. Can you please wait? yeah. Which one is the book? like not I have a classmate, right? So not that we hang out, it's not that we hang out much. Generally just go so mostly like office out
में midway क्या पता अभी मैं देखो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे आधार कार्ड खोल के आई थिंक आई खोला गोल्डन में ऐसे करके लिटरली स्टार्ट में तो बहुत प्राउड लगा ठीक है अभी तक कुछ खोलने के साथ है तो मैं I know, I was ice cream comes out like that. Yeah, only one. Only one. नंबर भी गलत है मैंने गॉट रेक्टिफाई दैट चार्ज भी तो गलत है वापस वाला मुझे वापस करवाया आई थिंक मोस्ट ऑफ इट Already জানো তিনটা খাই থাকে এখন এবাৰ সুধি চাব ভালকে যদি যাব লাগে গৈ আহিম মানে এনে ইনষ্টিটিউটটো কি আৰু মানে মোৰ যদি ইনষ্টিটিউট যেনেকৈ আছে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট সেনেকুৱাই খালি মানে সেইটো আৰু কাৰণ মোৰতো ফেশ্বনৰ আছিলে ইমান পঢ়া হেৰি নহয় খালি কেটৰটো মোৰ পঢ়া এনভাইৰনমেণ্ট হ'ব লাগে ন ইমান পঢ়া এনভাইৰনমেণ্ট নেদেখিলোঁ মানে হেৰি ক'লে ই নিজে ক'লে কি মোৰ অলপ হেৰি লাগি আছে কাৰণ 50-50 অলপ হেৰি লাগি আছে পে'মেণ্ট কৰাৰ আগত মই বোলো তেন্তে এবাৰ সুধি লওঁ ভালকৈ কনফাৰ্ম কৰি লওঁ মই তাকে কৈছোঁ তাত জানোৱেই সিহঁতে কৰিছে তই এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ভালকৈ কৰি লওঁ I'm feeling so just that then हमारे होता है वहाँ भी यूज करते हैं But it's okay. We have been wanting to try it. That's what I'm saying. it's mostly like you learn the basics like I don't think driving license test are basic driving like I'm telling you people drive Oh, I'm so done. and you don't realize Very it's like expensive. unless you're driving Off price. तो ऐसे खाते हैं ना वैसे लेते हैं इसको खाना नहीं मिला तो एक पिंजरा में honest review do obviously ado akoy halae charuraga yamna hype to yamna thina kano taweba Instagram da kai da mayamna hawi kholle nungai kholle very bad food tawraga chatpane bako not good I would say malab as per my we taste wouldn't suggest anyone. as per our taste ai taste ai sa gi taste ai gi akoi gi taste ki matung in hairaga di yam kanna hawo yaute suggest tawroi especially during summer da di suggest tum tawra maram di moi do esi ha power du moi do ka manu na thongjan bagi ne sai ba environment am nungai moi gi keno do project the ko ko do nungai du ga khitang pricey oi haidi quantity du ga taste ga yeng na ro khara pricey very less khara pricey oi adudagi hena hawa notice safdar jang na leba notice restaurant ga ina chaba ge do adudana hena hawe kimbap ke ka do aduga kimbap to kimchi su pirakte aduduga ai recommend tawre pa na ado morok pam da ba mi gu ma budi hawa yai ko morok pam ja ba thum morok pam ba ko mi na di korean ya chapot se ke ga se ke no tawe da acham mani ai ka su cham bana te moi jo de morok ka tang da ji sa ba ne ko adu nga sig di thum su morok ko syam ko ne outro ko syam ko hawa de what like aduga ka no jo kai ba price ai hierarchy ba price se akoi na chai se ai manabina ice Korean mixed coffee amalai low e ba do lupa 170 ne high GSR 178 ado it was just a normal coffee nothing like Korean about it normal coffee with ice right yeah normal coffee da ice apa gumba ne ba bit of milk maybe aduga khoina main oina chage na chatpa se to boke chaning mane ba rice cake to adu moi rice cake khatang to boke khatang gi keno do thong bado sem bado laita bagi roboke na ramen ga keno ga to boke ga to sanmina ba
yaurami adudo order tawre aduda akhona extra rice cake slice rice cake amoga kenoga shrimp aniga extra haphale bako aduda toboke da 400 p bako toboke roboke haba toboke ga ramen ga hapchamina bado 400 p to GSTR ga 420 ado kimbap to kimbap na veg kimbap ne ba adum ya kimbap dus aina sem do no hena ha ba ado kimbap tu na ne 350 have gonna have an to see the 387 in a map can ya GST hour aduga tongana to boke hapa do lupa 31 shrimp apoina tongana hapa duna lupa 73 aduga keno asagi shrimp crackers shrimp ki chips aina chaba do aduna lupa cham ado ni lege ko ando kolna lising amaga chaniga 69 1269 to paisa do kaya ni paisa tang su hija chana bada hardi kem to khande bako do paisa do ga haw do ga su khena re do ga khangde what it oi da ba ki tap to tawe do na ai tasing ha ba recommend to oi adu noi na keno to already ka ba keno to ba cha haidi adum keno yam pam ja ba mi yaw ba oi budi achamba pam ba mi yaw ba oi budi haina ba su ai this ai gi mo to yam kana ha boy de maybe I not khaliba kano to particular this to know where so to ba haram ba so aina khanba mani na judge to bo dia de this aina khanba ani sim di ko shang kana ha bo ide ba aduga moi gi do I am na North Indian do ina target to bo gi tap to moi gi kano customers e maram di taste North Indian gi mi na moro yam cha do mi na pam ga da ba do main to e duga non veg pa na yaw de ba veg ka to oye ba duga yarum ka admain tawe ado mayam smaina chatpagi chalaga chabagi blog se kamain tawge na haibiro ai do nahangai di ai do adum chabri chai thabri thagale mayam na sudum uramni shorts tana yam thagali tana ko maram di cafe la chatpai sta pomoi background adum sai thabani na adagi mi mayam lai bani na noi de da ado cafe da chatpa restaurant chatpai sta bumi mayam lai bani na adagi garo do bani na mayam du sarak to ina adu gi nuai tabagi na ina pamna nam da bani ba shorts oina nam gi na nam bani do smai nam si su nuai ba ngon dam na ado mayam yeng nuai bra kamai to ge smai na adum atopa ina restaurant cafe ta chapa khol pa do dum damora kholora do makha da haibiro kamai na to ge no se ngasi gi mukbang se admai to e ado ngasi si da loisalage yum da hale numi tare pukti than but thale mai di carbs nga to bani na rice cake to su carbs adigi carbs noodles su carbs kimbap su carbs aduna pukti thale ba aduga how but yo da maybe ohana summer da satpagi saba gi ga or masai ba I khangdre du mai condition me am da ai sin ado mayam ngasi gi disi da loisalage mathangi kana to spine sa pasino ayadi kana to mathang kai cafe ta chalo ga haidi kai food cafe mami khangdra su Delhi lai ba mi na ta cafe mami khangdra ga su Italian food charaura Indian food charaura adagi Asian Japanese Korean adu kai charo ge dum suggestion mayam dum haibiro mo makha da dum chara but this was not an authentic Korean. No oh adu kai have a kaure authentic this is not authentic Korean It doesn't count, no. the owner who started he is a North Indian uska photo bhi tha I namak pakare uska photo bhi tha in the cafe Authentic Korean. and the people who are working are mostly Manipuri duga thabak ta hoba mi ga da Manipuri nga ta oi however ko Manipuri travel cannot however moi ma sen kauna ba kan da mai ter Manipuri ro na nga pa da ina kai moi gido Manipuri ra na tra kai na nai khali na ba ina mu kaura hang ba kan da Manipuri oi lai ram da Manipuri na ayam oi da thabak to ba do ndu mai haire and this mind to I don't ask this lois lagi mayam adu mayam suggestion haibira mo do video sino nuai ta bra haibira mo duga sugum adum sema ora kholora so haibira mo mayam adu ngasi this lois lagi thank you video da mu thaina se bye